Zamislite trenutak kada roditelji shvate da nešto nije u redu sa njihovom bebom. Ova priča počinje kada su roditelji jednogodišnjeg deteta primetili da njihovo dete kasni u razvoju motorike, kao i da mu se povećava obim glave. Ovaj neobičan slučaj je objavljen 2022. godine u časopisu Neurology i predstavlja jedan od ukupno 20 opisanih u svetu, što ga dodatno čini neverovatnim. Naime, na snimcima mozga deteta lekari su pronašli izvesnu masu koja je izazvala uvećanje glave i probleme u kretanju. A ono što je strašnije je da je ta masa imala kičmu i kosti koje su svojom strukturom odgovarale kostima nogu. Da, dobro pretpostavljate, u pitanju je jednojajčani blizanac koji je u ranom periodu razvoja tokom trudnoće prestao sa svojim rastom i praktično počeo da parazitira na svom bratu. Ovaj fenomen se zove fetus in fetu ili u prevodu fetus u fetusu i dešava se jednom od 500.000 rođenih beba. Međutim, najčešće drugi fetus završi u stomaku ovog prvog, što ovaj slučaj čini jedinstvenim. Nakon uklanjanja parazitirajućeg fetusa iz glave jednogodišnjaka moglo se uočiti da je isti imao i prste. Ova priča nas podsjeća na to koliko je ljudski razvoj složen i nepredvidiv, iako je situacija ekstremno retka, ostavlja nas pitanjima o tome koliko još neotkrivenih tajni nosimo u sebi.